Endi prezident bizde koşuz yerge çıldırsa dağıtacak şimdi. Bize 5-6 gün yaşayımız gelir. Saat 6'da haber geldi. 16'sı günü. 16'sı günü. Şonu menen toğ aralap Ravat'a vardık. Ravat'ta yeldin cide 10 binden aşağı el var ekan. Her bir uyga 60'dan 50'den bölüp jaylandık. 2 gün yerde durduk. Ana nahayla sizden dağın bir ödün porteriga jalgandan beni ala ketmen asfaltga çeyin dep anan karasam ular Batkenge jönөгөн ekan. Jetin evremdi alıp 2 kelimde alıp şu porter menen Batkenge jettim. 16'sı günü erте менен nele bizge soğuk kavar geldi. Özümden bir tuğan ökemdi joğottuk. Eli jeri üçün, meken üçün özüm canım kurban kıldı. Su boyu Karabak'ta жерге berdik. Ошол жерде турсак saat 4'lerde бул жерден жылыңыздар. Эми мындай кырдаалда бул жерде турганыңыздар болбойт. Топ жассам эле келин келип дагы эле даңдың болуп атат тур деди. Şonu menен эле турдук дагы эле качтык. Эшикке чыкса дедим жөн эле биз границада турабыз, даң баң баң деп атат. Şu машина жүргүчө корктук. Машинаны жүргүзүп качтык. Машинабыз амлабы. Bir семья болуп келдик да. Ошондо баламда 4 баласы өзү менен алды, мени менен 7 болуп, 7 семьяда качып, неме 7 жан качып келдик бу. Kelinim hem işe vardı ele. İşten geliveli yine kaçavuz dedi. Anan bu kızım barıp kaldı. Kızım barıp yine kiyimlerinizi alın kaçavuz dediler. Anan şu kaçıveli bu kızım yüge geldik bu cumga. Bir yılda 2 yıl yan buluyor. 1,5 yıl oldu hazır. 1 yıldan açtı, 1,5 yıl bölüldük bu şekilde. Ölüm boğduğu progresa kaçtık. Soldatlar öldü. Kırgızlar da arada. Jetkizbeydi. Bu bizde tez buluyor. 5 ayda bir yılda bir. Barat katteler. Kütüp durunuzlar, çetişeriz dedi. Cevap olsam taşıyıp aytat. Keçe görgende. Durup durunuzlar. Gelişimge geldik dedi. Gelişimge gelip bir sütke çatmadı da yüzde. Ailden keleşeğini tüzde bereriz dedi. Çok işen biz daha barıyoruz. Ümitiz elbayız da, taşa elbayız da. Murda bizde эвакуация болунган эмес. Себеби биз Бужун айылында тургандыгыбыз үчүн чет жактан Аксайда, Лейлектен, Кавыттан, Карабак айылынан ошол жактан келип аткан бул чек арада жашагандардын келечеги бар. Качан гана чек ара чечилгенде. Чек ара чечилбесе башыңда дайыма документтериң, кийимдериң, кийимиң менен жатасың, кайра кийимиң менен турасың, толуптанып жатканда кантип дем аласың? 2 жолу качтык. Bir Oruzода качтык. Ондо Yaman 10 яктарга качтык. Ондо тынчылык эле. Мында анан şu жолундо экен деп мына сокку келип, сокто туруп анан шеттен өткөздү да. Кудай кааласа бийликтен şu бизди тынч койсо. Границаны тоссо, тажиктар тынчса, эгерде ошондой тынчыбай турган болсо, бизди жакшы коопсуз жерге жылдырса. Şu сурат президенттен. Endi prezident bizde koşuz yerge çıldırsa dağıtacak şimdi. Bize 5-6 gün yaşayımız gelir. Birinci marta görüşümde. Hiç şunda nemeni körgün emesi demine neydi görmüştü. Her kim yaşagan nemesi jakşı da özügü. Yaşagan yeri, uyuyu, jayı. Hemen özügü jakşı, şu otursa gerek deyim de. Diye adamlarga, şöyle yaşaganlarga uğur olsa gerek deyim de. Şöyle oylayayım. Oruç tınıp tınıp jakşı olup geçse var. Bulup jakşı bulup gidip.